İstanbul halkı Kurban Bayramı'na yalan. Ağlarına qaytып барам әле. Булмагала көтөр кешеләр. Хаума Шамил бабай тейік мекен? Haman авылдаштар. Туғандарым кеуек күршеләр. Уалейкум ассалам. Матурына қортайып бола ма? Шамил бай. Кірден Нашылай. қортайып. Бәхетлі қортық бізейін ғой. Дейсін еді. Ayırdım da doğan ağılımdan. Bәхетімде бар бір tapmanım. Ayırdım da doğan ağılımdan. Бәхетімде бар бір tapmanım. Bala sakı edlep yaşlığımda. Atayımdan yürgen hukmağın. Bäpke ulender hem kesirtkender. Kaplagandar avıl uramın. Niňe yazmış yaraktarda yırtın. Utkalığa alıp tabanın. Ayırdın da tılgan avılından. Бәхетімді бар бір тапманым. Айырдың да туған ауылымдан. Бәхетімді бар бір тапманым. Өткендерге қайттым бір мезгілде. Көз алдымда изге хистәрім. Жоғалттым бит ғазиз негедімді. Дымланалар шуға көздәрім. Niňe yazmış yıraqtarda yırtın. Utkalığa alıp tabanın. Ayırdın da tuğan avalından. Bәхетімді бар бір tapmanım. Ayırdın da tuğan avalından. Bәхетімді бар бір tapmanım. Bәхетімді бар бір tapmanım. Alhamdülillah Bütünlerle bol Allah da bilip dura Muğuzluklarını hemen Allah da Vasıflar dur Allah rahmetlerine şükürler olsun Bütünler Muğuzluklarını Allah'tan boğazına ol Müzik ortaya Müzik rahmetine Allah'a tip Allah sevgi Bütünler Allah'tan vaktar Allah'tan zikredip Buraya bir nesli her birde ürünler paylaştığımızda dualar kılıyoruz. Nerede dua kılıyoruz? Peki sorular mı devam edeceğiz? Şu İstanbul'dan gelip burada görmen gelmesin. Öyle vakitler. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ويصلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Yaratanlar toparlanlar Şu ayında olan eri savukların tarafında dostlarımıza bana şifa savukların nasip edin, eri savukların nasip edin, eri savukların bir yaratmalar. Hem de şu önkayetlerin varlıkların onlar zikirler tarıp kendine sağlamayınca Allah'a bugün günde Allah'a günlerde tavla yakılarak olup sonunda kurbanlarının acı savuklarına nasip olması için hem de Rabbim Allah bunlarımızı imanlarımıza başlayıp Allah ayetmeyi bana kuşkanlarımızı tepkiyorlarına şekilde için Elhamdülillah Rabbil Alemin dedi. Rahmet اللهم اغفر صاحب هذه الصدقة من الوفاة والبلية واغفر له إيمانه وأقصر أموله واغفر له الخسير. الحمد لله ولا تكفر فإنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد لك الخير صدق الله القضاء نقضي على رسول الله الله تعالى İstanbul Avrupa'dan terliyoruz. Onlarda kıyafetlerden bakışın yavaş işlerden ruhuna bağışlayın. Bu meklep var. Şöyle ruhuna ruhlar şartlı satmahan. Allah Teala ruhlar şartlanmasın. Ben de senin ben kadar kalpsizlerin bakıyor idik. Ben de senin günahlarından günahlar قتل برضه من ده غير رب الله ويخبرنا يترك الله تعالى آمين آمين يا رب الله قلنا الجنة تبعهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقينا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. Kişiler yaşayıp avulda, klub, көңіл асылсаға хағына түгел, бір-біріңе ярдам ету, проблемаларға ортаға халып хәлеті орындала. İstanbul avulundaki halkı bir-birinin çok kötü atı yaşayır. Бұл кешелер hep көп bayramlarda, ümmelerde birге өткерелер. Күрше менен, туғандарынан, балаларынан ümmeler birге өткерелер. Көңілдері еш ислам ғылымелерінің, партайға хис те вақыт юғалып шағырталар. Олардағы дәтті ештәрге үлгі етіп қойырлық. Halkın başarıları halkın yanına yığıl diyen bir koyalar.